Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün oktyabrının 15'i Salı kunu biz sizlerge Ukraynada ve dünyada olup geçken vakalar hakkında tarif etmeye hazırmız. Kıyıv'da Sofiyevska meydanında 87 tuzak tamam o kadar Ukraynalı insanlar işgal Kırım'da ve komşu Rusya'da hapishanelerde azatlıktan marumlar. Bir tuzakka demir zinciri ve сделано в Кремле bir köpek atıldı. Ukrayna paytahtı siyasi mobüslerge kol tutmak turu aksiyası son kişeriydi. Aksiyada siyasi mobüslerinin ve ak koruyucularının aile azaları onların doğmuşlarının neler olayatkanlarını ve nasıl yardım istegenlerini anlattılar. Bu aksiyaya azat olgan siyasi mobüsler Oleg Sentsov, Volodymyr Balog da koşuldular. İstegenler siyasi mobüslerge mektup ya da kart yazmak mümkün ediler. İnformasyon çadırda çalıştı. Bir siyasi mobüsler hakkında malumat onların hikayelerinin mahsus gazetalar darqatıldı. Putin teslim olmayacak ve onun sisteması ileride de çalışacak. Vakit daireniler alabile. Onun için bizim maksadımız böyle aksiyalarını geçirip vakit olarak hakkında aytmak gerek. Benim için bu pek mühim çünkü hapiste benim oğlum ve men tek oğlumla bağlı aksiyalarga katnamayım, bütün aksiyalarga katnayım. O endi 6. yıl esirlikte. Konsulun sözlerinden o tutula. Biz de denişuvge ümit etemiz. Rusiyanın yukarı mahkemesinde Alexander Bessarabov'a ve Vladimir Dudka'ga hükümüne apelyatsiya bakıla. İkisi de Ukrayna diversantlar adlandırılgan işi boyunca 14 yılga mahkum edildiler. Apelyatsiyanın müsbet neticelerini doğmuşlar ve advokat ümit beslemeyediler. Avrupa Mahkemesi'ne insanlar hakkı bölüğüne müracaat etmekten niyetleri olganını hakkında Ilya Kavernikov Vladimir Dudka'nın oğlu UA TV'ge haber etti. Мои предположения совпадают с папиными предположениями, что... Benim düşüncelerim babamның düşüncelerinin aynı. Apelyatsiya mahkemesi hiçbir şeyini değiştirmez. Her şey olğanı gibi kalacak. Men bilsem temyiz talabı birleyecek. Nasıl hareketler yapacağımızı advokatlarıyla müzakere edecekmiz. 2 aydan ziyade babamını görmedim. Sonki haberini sentyabr ayının başında ona advokat barganına algan edim. O zaman babam özümnü yaramaydı aydım. Vladimir Dudka ve Alexey Bessarabov'ni birkaç hafta evvel Akmejit hapishaneden Moskvaga getirdiler. Noyabr ayında 2016 senede Ukraynalarını işgal Kırım'da Rusya'nın Federal Telekösüzlük Hizmeti tarafından yakalandılar. Akyar şehrinde terör eylemi de hiçbir temelsiz suçladılar. Ukrayna Müdafaa Nazirliği bildirgeni gibi Kırım'da Ukrayna diversantları yoktur. Müdafaa Nazirliği'nin istihbarat baş idarede bu malumat Federal Telekösüzlük Hizmeti'nin provokatsiyaları dediler. Eğer parlament ilk oturuşta bütçetini kabul etse, onu Nazirler Kabinetine yollarlar. Hükümet Yukarı Şura'nın tavsiyeleriyle bütçet işini ikinci oturuşka yakın sonuna alıp baracak ve noyabrın başında kabul etilgen ve etilmegen tavsiyelerinin kıyaslav tablosunu körsetecek. Latviyadaki mahkeme Prezident Yanukovich zamanlarında çalışkan memurlarının paralarını musadere kararını aldı. Bu kararda 30 milyon dolar hakkında laf yürütülü. Mahkeme bu akçalarının kazanma usullarını cinayi gibi tanıdı. Bunu Ukrayna Genel Prokuraturası bildiren malumatga göre bu paralar 2015 senenin başında Genel Prokuraturanın talabından son tutuldu. Ukrayna'nın devamlı vekili Vladimir Yelchenko bildirgenine göre işgal etilgen Kırım'da öz hareketlerine Rusya bütün Женева şartnamelerini boza. Bunu Birleşken Milletler Teşkilatı'nda tanıdı. Öz maruzasında BMT'nin baş katibi Antonio Guterres'e kayd etildi. Maruzada Kreml işgal Ukrayna yarımadaga Rusiyalı insanların koçuvuna yardım eteler. Bu hareketler Женева şartname bozalar ve Kırım'ın demografik vaziyetini dönüştürmege istegenlerini kayd ettiler. Biz Rusya tarafından işgal Kırım'a erişmege reddetilmesine bakmadan
инсан акларынен бағылы олған мониторинглер девам етмеге, керек олғанны қайт етмеге істейміз. Айны заманда біз ұзақтан мониторинглер үшін Миллетлер Бірлешкен Тешкілиятны инсан аклары бойынша юқары комиссар идаресіне минедарлығымызны білдірмеге істейміз. Ама халқара жемиетінден Қырымға маниясыз ерішмекні темен етмек, күчінің чоқлаштырмасыны талап етеміз. Алманияда кечкен акцияда олған чатышмаларының нәтижесінде 5 инсан яраланды. Анкара тарафындан Сурияда кечірілген операцияға қаршы кечірілген тәдбірге, яғни митингке 350-ге қадар инсан шықты. Полис берген мәліметқа көре иштиракчыларны бір тюрк авиаханасының мұсафирлері терк етеділер. Нәтижеде Балабан Котек башланды. Алмания кемияты башқа Авропа мемлекетлер кебе bu арби операцияға қол tutmaylar. O октябрінің 9-ында башланды Барашахмен басы арби операциясы Сүриядегі курд мұдафа күчлерге қаршы өткерілі. Олар Сүрияның шимали тарафында яшайлар. Түркия сыныр бойы оларны Анкара террорист деп сая. Сыныр янында Сүриядегі топрақта Түркия тәлікесізлік, хавсызлық зона yapmaq ниетінде. Анкараның арби операция башындан 50 кеші әляк олды. 100 bin insan өз evlerini terk etті. Украина милли футбол takımı Avropa чемпионы Португалияны енді. Рақам 2-1. Ойын Киевде мұхлислерінен толы олған Олимпийский стадионында кечті. Серджилер арасында сабық сейсимо бүслерді Олег Сенцов, Евгений Панов, Эдем Бекир, Владимир Балух ве Роман Сущенко эделер. Бірінші таймның ортасында Роман Еремчук ве Андрей Ермоленко атқан голлар нәтижесінде Украиналар 2-0 рақамынен юта еділер. Ойынның сонында Украина тақымы азлықта қалды. Португалия тақымның капитаны Криштиану Роналду пенальтиден голны атты, амма ғалебені қорчалады. 3 puanны қазанып, Украина тақымы Евро 2020-ге кечті. Я счастлив. Мен бақытлым, илкевеля бүтін Украинаны ве Киев шәрі бойлы дестек үшін медарлық білдірмеге істейім. Бүгін стадион футболчыларға импульс берді. О вақытта соңғы 15 дақиқада біз 10 оларақ 2-1 есапта қалдық. Ве бұл вақытта керчек арсланларны көрдім. Оның үшін футболчылардан ғурур дуям. Японияда кечкен тайфунның нәтижесінде елі қолған адамларының sayısı 68-ге қадар артты. Хеуда хабер агентлігі білдіргеніне көре 15 инсан аляда белгісіз алды. Хакибис тайфуны Японияны 12 октябрьде қаплап алды. Ярлы кемиет меркезиве шарқи префектураларда атта Токиода телекенің максималь севесіні илян етті. Күчлі яғмырлар себебінден евлерінің бір қысымы аляда суфтубынды қала Япония үшін Хакибис бұл елда енді 19-й тайфун олды. Үрметлі серджелері бұл дақиқаға бұл сонки хаберіміз еді дадычы хаберлеріні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV-лі олыңыз өзіңізге мұқайтылыңыз, сағлықнен қалыңыз, яранға қадар көрішкенже.